عینونا لگشینا کچارینا حرکے اعزاز کس ڈاکٹر صاحب نا کتاب نا براوی زبان نا 12 وقت کتاب تو نانی دستانے ملتا نہیں بہرحال نا ہر ادبی لائقی کو ادبی کارن کو براوی زبان کی براوی ادب کی یقین اللہ سے شعر و کتاب اس پر براوی زبان کی براوی ادب کی اور نکن کل لکن شاعری نا حوالہ ٹکڑا سینت واری نارا کے بیج امنا تخنگ نائیتے کدا درخت نہ سیخا کہ خدا تولن اس پہ بندوں سے کہ ببو کی کستے تڑن تکبیر ہیتن ببو کستے تڑن تکبیر ہیتن امنا نیال نن کل بیر ہیتن ببو کستے تڑن تکبیر ہیتن امنا نیال نن کل دیر ایتن احساس بندغین کنے کم کس کنوٹ احساس بندغین کنے کم کس کنوٹ ناحق کا کشت خون بدن کب کب کنا اسپین بندر سیسر کے رواداری نما قربان گوری رواداری نما قربان گوری نمے ہی خم بٹی بس کے بہوغن امن رب محمد نا کریمینا سخانیوس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امن رب محمد نا کریمینا سخانیوس امن کٹس کہ باہتس کہ اردم بادشانیوس ایو ایے جیو جینا میرا تو سلینن ایو ایے جیو جینا میرا تو سلینن انتمس انتس متودا کل بس ہلینن اس پہ غزل سنگلت بندوں کی رواداری امن انسانیت رواداری امن انسانیت دلو بشخیص خن انسانیت امن کن میرنانن بچٹیتن امن کن میرنانن بچٹیتن رسیں گے کل چمن انسانیت ننے مخلوق پاننگا شرفنا ننے مخلوق پاننگا شرفنا تفن پد پاونن انسانیت ننے مخلوق پاننگا شرفنا تفن پد پاونن انسانیت دکین کست پد شاغا ننے باز دکین کست پد شاغا ننے باز اسٹی تین جن انسانیت دکین کست پد شاغا ننے باز اسٹی تین جن انسانیت کلم بشخن اگر سم بشخنینن کلم بشخن اگر سم بشخنینن رسینگ بک پین نن انسانیت کلم بشخن اگر سم بشخنینن رسینگ بک پین نن انسانیت امن دین محمد نا کلونم صلی اللہ علیہ وسلم امن دین محمد نا کلونم نما عظمت بدن انسانیت دلو بشخیص خن انسانیت فاتخن تخلیق نا مقصد کی حبنن تخن تخلیق نا مقصد کی حبنن زمین و دا زمن انسانیت دلو بشخیص خن انسانیت خدا کے ای انادا جنگ چھٹے خدا کے ای انادا جنگ چھٹے تفنن پہ کفن انسانیت خدا کے ای انادا جنگ چھٹے تفنن پہ کفن انسانیت رواداری امن انسانیت دلو بشخیص خن انسانیت.